Atusha nagi kuma sawa muhonna atusha nagi ngombe ponja puge shewe tita mo merinyi. Ya be yarukono ka video karwe ko shinapo shika mokatiko minyo vyetu vingino ya putu karano no mbeponji umwe jitwamo o spirit jakari o fien no mundu burumo jimasha burumo mundu wakakano low self esteem ya mundu kutira mukuyama katiko vantu ya o spirit ya kunyengewa diri o spirit of rejection mbeponji that no mbeponji utamo mo vantu vengi peke ya kehi yovina yakuisha purumwe ukonjo kupitisa mo katiko vantu ukarireship ukakova muni kurikarira kova muni ko pamba kuno vantu ko kamo katiko vantu po kara kova mini ya mina nanye ishitfo hiyo mbepo yo rejection mina ja kwa hito mbeponjo ya mbeponjo shuro mosho mudantu okokara no kupamba kuno vantu nanda prumo nasha kala na kave ya chimave kumuno po ve muno shidire sharu kave muno omurungu ve muno sina sharu gisha nanda muri mejore kuno vantu ve kunyengwa ya vantu veri humbo vakaenda ithiwambo shoot utokuti pahapa nushapo simudapo na menyengi wapo hapa omwa si vantu sivenji mune meonjo vantu vase kama kwa piduka ya onanji ombeponji ndi famo yo satna pitisa mukatiko vantu ya menasha onjoroka ika mukatiko vantu ya brumo shiru mukatiko vantu shimo mukara no ruwe brumo kusenekare no kunyanda unjobusa no kushite pata ndiracha brumo shwa pitisa mukatiko vantu ulikara kwa muni wisha anjo akari mundu lonely akari mundu brumo ngwa kakamo inside memenasha ove kuno vantu koshipambarukwa ya mea kulesa ufesho uvare utatu kula mambepela nounga no mbeponji ya njimeja 1 Peter 5:8 be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Yarwe 2 Corinthians 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weakness, and that Christ's power rests on me. Yakarwe Isaiah 53:3. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised, and he will held him in low esteem. Mbipila meitu rai napeno nikula mo testament njonguru kani meitu kana tikuita munjombe okusha vantu vekunyengwa muhona mara makamarire prumwe makako mudawe
ya kusha mu andu mai kunyengwa mukuru makara makapu mdawe ekupo masa ekupo onjo mpepo yoku kuvandi parise kusha vandu uye mai kunyengwa amikunda mbirimbo sha muhona we mekapuna we no komungu muhona omundu mufemba purumo hekerivara kusha purumo vanhu sivena vachimai kunyengwa anye purumo kerivara shaka mundu mufemba posiki ya spirit anji potfingi iwonja mo vina sina purumo simo simekea mo kakana kuno mambe purumo do usiona ilo spirit of poverty o mbepo njo de katupuka pamwemba ya osuheno osimariva purumo wea por ya ulipuno vandu okonosimari na monjatu na nakura na kakultra kapaka kwaye bekusha utokuri nana no pokulipitiza makati kwa menesha omuni jaben oya nokeno sina monjatu ya kono hama kuno vandu purumo mune wase kama kara no kanyama no kakultranga ingno kara no kakwa inguma makire no kanyama no ikoye obe mundabwi okonoje sina jimo contribute usha anje ombepo nji yo rejection na anje ye kupata financially nanda purumo yo shomutanda mofula urambine nako vimpere pombinde pi ya osimo mokonyo kuonja po inambi ve konosi mariva which I know that feeling which we are upon nanu konosi mariva mono ufula nabi we ba bema katiko vantu nanda purumo ya kuimpresa mo mukalo na poli kwa ye nanda njo blows in the hinayo kuja onanji ike kutfa mo kahuki kia mwipoka kwa purumo oveno pu ukauto kulipa hapo kuja kunu ovi kwa ino onga simbene simaria po purumo of finance adela part for it ya koka njo na minesha moviwa kantino sinashi simo akungura pehe po simariva ovesu heno simaria kuja kono vala from point A to point B poko no rando kakulra promi kino tinra na kino 12 randa minasa kono si marifi bija sadna ukonyo kupata inambi promo all these areas promo na ku kena show mundu ya patfa bija sinacha shikari sina simasi hava kombando uruwe mumbiri pura we kanda muni autoku kahita mo state yo depression na mimi nacha kona pena puia ape poya andu kunyengwa and misi washa vandu vengi na my partner ka video nga many people have go through all that are still experiencing that same experience ya kusha poromwe soto kia po ari orive po vandu ve munyeng nanjo mbepo nji tfa move kusha spiritually there's a bad smell njiumba move kusha ethendi apepoya ethendirita no kira monyengo menhanje ove pona poya mbaro nje vandu mai munuse babulu manuka na vipo machi TV hanje it's a spiritual conscience thing nji ngurithi that na po tactica yende ngurithi kusha munugwi network hiyo pressure nji network hiyo the spirit of rejection and apehe poma kaenda wan kana veta kuye kusha wana shirikao na poma panga ye pomu hoko poli na vihi kusha nanji ikatwako oshiraro kwa mwana mundu minasha mundu oveshiwa kawa no state nyathanago ukapaha kusha ponu uli puye apo ongo evandu sivena okuonja po ongwa nsivenji nyengwa kusha shona osha oshoka ida mo state on depression osinasharo isi next ove kuka commit suicide apo kukiriria kapa ina methana mimi nashanje oporumwe omunyo waura omunyo wa pama mba menunje ika kosa kuja ove ukavada pondono yokupa hakuriria kapo kupa okunoda acid apo kupa hakushide sinachoriwe mimi nashanje o spirit anje rejection anje ya
ya paila pa sia no paila busa ai kai tomba menu kasi me ru kai tomba menu suwa na ji pakai do spirit yo python na i thano yo spirit yo mbommi ya mbommi na si me ri manga musi na si me de po kusia ya kambro o mundo posi kwa ye onanjeru denga i squeeze anjo na i henyu kusia i piri tombo munyo kusia o spirit anji o iri mo mundu o fula simuna wapama omba menonji isit fa yo nya spirit yo python na por menja jaunjire mo spirit yo rejection na yo kuja over munisho mundu men you have tried all means wandu mukatiko ikave ya wandu po veri humba move ya kuja those are the things, the little tactics the devil plays with our minds meminaja over shuhama utugiri pesa ponu ongo ya posimbia aruhe mbea poruhe roive vandu po va utukukainda simuna mosha binethe vindi ndipita mwami ya spiritually munethe vi ndu hanukith pada vandu ari venukith kuja ove shoto kya mwari anji vandu mbo vakain me kathe yokusha men mundu sina bulume sina ishawara posiki pada o spirit yo nanjo yo rejection njo I apepu mo njombo ipiriso o kathe nguja kathe ngo ake si kauto kuya promo mari o maulo vandungo anja vandu vase kama vasiti vauto kunyangwa ya ukari hapo kasiwese ukunga se riveta mo vandu ya mundu wi kamuni sakato muvanga men mo sana pat in mo real life apo mo sinasi o real sense vandu bakamya posa kamya sitavi o njombepo ndiri mo venjo yo kunyenge wanji mpepo njo njashika tukira mo inavya ruja vandumba nanda ave haro kuyami newe o shukara po inavingi po visitfa waya wa hamano kahavero o to kuyamba hamsa pano ko njipo kambira po ko njipo kakwembo ai pa kushirana ba bonga shuka mwingiri na mo besana o sinasi it's hanje o sinasi si shambilda bas spiritually yeah minaza that na the main goal of the devil is okukuna ombepo ombimove nanji ombepo ndio kuja muka nuka kanigo meripura mingi meripura ngai hinga eka build up eka kusha men ove waka utokupama men wahama pada men omunyoma upama men ukamo spanning ukamo mbameno pada nje ombomingi eri manga move spiritually okono kuimuna eri manga move kusha it's trying to squeeze you was me konyo kuri squeeze move kusha sinasharo next ikare kusha ove mukaenda pa mopaha kukerireka po kupaha waka no do jefa po aka shida po aka no do pera point anje it's these spirits that are piling up the pile up kusha ina vi kontrege kusha ukavada pontondonche ya o sina hepro siri po kusha mundo devini tu kuharanjo or self-consciousness mokatike tu jamen certain things happening mundo tu sokudo kulipahasha what is it osikwa sisirimbo simasisidi kuja ambimpi bikakare mo ngaronji ongwais porume ami mwaso mudan kimba inepanga mo ruthiro po hinosikwa inavi himbi uzokudo kuhama udo kuri havesha sinasimundi kasiri na mo life anje yeah and sure na washa o sure udo kuya pondondo yokuri pressure kugram to kuri pa musina si posi usikwa o inambi kavi pangwa no jama ko waiko ko longanga ko miti waiko wa hangu tupi wasiti ondore la kai pangwa ondore sina jitenga tanki sina udo kuja ongumbiro matuzo kudu pa ko kumba shwena kushwa kukumba pahamundu brume moja umuhange mangara nguli mo kereka njihiro kereka ndo darando ndemuli nayo mbisita niba umuhange me kukumbire oveuto ko understand me kuhonge bina bihusha hapo nushimbi no mbepo yo kunyengewa men he uto kurwavi po ipahami omono une menasa many people are suffering of this spirit ombepo jiri mwandu vengi kona ko anasi bakawa na babandu the same nana burumu anasi mberi mo skole
veka ninjo mbepo usha brume ova ko brume viri mo class ay mo bandumba veka ninjo nyengo ni nunga ni ko mundugo ya kuja mo shingo an build up anjo nanje usha ponongo wa ko tiri nyengo mo skole ya banene vingi mutu mawe sho na bana shiba brume ay to kita njemene sa men bika mo skole bata kapeno mundugo wa kunyana kunami ya shuwa na musha ombepo njo yo kunyengiwa ili mo mwashingo, and you as a parent needs to start praying for that child okutea or ombepo njo unyengo. And sina himbi here ivadi here, there are many resources out there, people atu hama atu kokere munjuo hita mongukela peno mambo ngera ndo mo Amazon na mo eBay ya ko kwimbo mbiri mna mipia mambo mo bukte na indo ngana ndani mambo mwiri katupa hama mbututo kulesa tuito ku understand of inambi minasha. The more knowledge you gain, the lesser power the devil has over you. Minasha nje macho of navingi auto kushuwa kisha ukano kansa o onditi yokupa haku penetrita munyo po kupa haku de pa mundu minasha nje ove wa paturuka. And the more you gain experience, the more you gain knowledge that na petubuki. Yeah. So you actually say Hosea 6 verse 4. It says, my people perish because of lack of knowledge. When I be knowledge and you put finger on knowledge in people. We don't fight against the Bible, we fight against principalities and evil spirits and all these kind of things. Which are in Navi we need to start learning to talk about the hunger japo in Navi Matu hepo vi kwa yepro maitu vate tina kuri kumbira. And if we don't come to that, so now the devil will keep on tormenting us. The lesser you gain knowledge, the greater chances are there for the devil to okukunyanyora. Minaja imajo ja munigo mundo lei na kava kulesa na nda mbe pela ekalese kapeno la materia la broma daranderi mo ngukela popi navi himbi kalese kasiti we navi himbi. We need to start fighting. Oku fight it's just through gaining knowledge. Mesarigana shudimo uwe pobro musafa ko spirit anji. Comment on the comment section ponji pahamu email anje, and then you can take it from there. Anji mesa kunya kuhepa. Thank you.